lalu di belakang ada adik memakai kacamata. Ulun tuh menyapa sidinnya langsung tertawa. Mungkin lawan ulun pian betamuan dingai hanyar pertama. Nang istilah kata mamandem di dede napak di amang memadahakan haja. Melihat ngini amang ini katampanan melebihi pada Arjuna. Jadi bang kakak ujar nang tadi pian menyapa bang kacamata. Lihat pian sidinnya tertawa. Langsung amang harni marintis dalam hati kira ujar jatuh cinta. Jadi lawan pian ulun memadakan haja. Nang ini amang harni sudah anak beisi bu nang tentunya cuma nang dengar haber hendak begini dua. Bila pian hakun hari ini ulun bepada nang istilah kata lamun bini menambah. Ini dingai amang sudah diizinakan lawan bini di rumah. Tidaknya pian hakun masalah jujuran kada usah pian gunda. Ulun akhir di sini. Nah Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini sabarataan yang pada hari ini kita tak kumpulan di dalam acara resepsi pengantinan, yaitu Aditya dan juga adik putri pengantinnya Bang Aran. Jadi nanggesan pian ini sabarataan yang ada
ada di sini kita tak kumpulan, baikkah di mana sampian berdudukan atau berdiri di jalan Bapak Satpam nang jelasnya kaina ini salam kami dijawab sabarataan nangaran menjawab salam suatu kewajiban jadi nang besan pian Bapak Ibu barataan yang ada di sini kita tak kumpulan jadi nang tak lupa ulun ulangi akan ulun ini membulik nang mengucap salam jadi besan pian jawab sabarataan lalu sekali lagi ulun ulangi akan assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban jadi terima kasih nang sudah menjawab salam tak lupa hari ini pian ulun doakan mudahan pian nang menjawab salam sampian panjang umur selalu sehat badan dimana begena selalu dalam lindungan dunia akhirat kita diselamatkan pertama-tama tak lupa ulun ucapkan ini segala puji dahulu kepada Allah kita nang panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan kepada sahabat para tabi'in dan para pengikutnya tak juga ketinggalan lalu kita bersyukur di sini barataan di Rantau Karauhulu kita bertemuan berarti barataan kita masih diberi umur ninang panjang mudahan umur kita diberi keberkahan kita panjang umur selalu sehat badan kita panjang umur berataan para rezekian rezeki kita dapat diberi keberkahan lalu nang tak lupa ulun menarusakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang kami lawan pian terima kasih banyak hari ini mengucapkan karena hari ini kami dipercayakan nang maisi acara ini salawatan berhubung vokalis uyuh lalu bemadihin kami nang mainkan nang satu mat haja kami membawakan jadi terima kasih kepada tuan rumah pian nang sudah mengundang lalu nang tak lupa berdoa berataan mudahan ni acara kita berpangantinan acara hari ini mudahan dilancarkan sampai tuntung acara ada turun hujan acara hari ini diberi keberkahan Allah keberkahan lalu bertarus kami memadihinan sudah terima kasih kepada tuan rumah ulun ucapkan lalu nang tak lupa hari ini kami ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang nang ngaran hanyar haja lawan sidin berdapatan jadi doa bid doa kampulu bertemuan lalu tuan rumah kami dang doakan mudahan tuan rumah pian sakaluargaan pian panjang umur selalu disehatakan sehatnya pian di jalan ketaatan mudahan tuan rumah para rezekian segala hajat pian mudahan dikabulkan awak naik haji pian sakaluargaan lalu bertarus kami memadihinan satu mat nang madihin hari ini menghibur pian lalu nang tak lupa kami ucapkan sebelum madihin kami nang berjalan ulun mewakili kakawanan di sini sarumbungan kami minta maaf minta rela berataan apabila hari ini di dalam pemadihinan kami ada
ada terjadi nang tak salah ucap maulah buhan pian dalam hati kada nyaman. Kami minta maaf dahulu berataan nang aran kami madihin pai buai bahapalan nang apa dilihat kami sambatakan nang aran to bahapal bahanu bang tak salah. Kami minta rela minta maaf lawan pian lalu nang betaros kami bemadihinan. Selamat menyimak, selamat mendengarkan, mendengarkan. Lalu pengulun di sini melanjutkan, tadi pengamatihin sudah kami nih berjalan. Amang hendak menyapa lawan tupang bapak berdiri di seberang. Menyapa pertama nang lawan amang paloi nang di bawah esam. Toyat amang paloi nang pian berukuan. Jadi kita di sini mangai bertemuan. Jadi nang lawan pian kami menyapa pulang. Menyapa lawan bapak nang pian bertiga berukuan. Nenang tuh berduduk ada mun dilihat masih pangbujangan. Jadi nang lawan pian hari ini amang doakan mudahan pian jodoh lakas mendapatkan lakas jua pian duduk di palaminan. Jadi nang tak lupa sakadar main tuakan di higa pang ijah ujar masih bujangan nang bebejo habuk nang rokok di tangan. Kalau dilihat-lihat dasar masih bujangan. Ulun lawan pian sedikit memberi pasan berhubung hari ini pian masih bujangan. Lamunnya kawa nang itu bangsa singot bangai di lerepian. Abang ulun lihat sasingot kalabetan dikira bebinian pian sudah beenakan. Jadi lawan pian hari ini ulun padahkan bila pian hendak bangai gitu lakas tak ulihi pacaran. Ulun sabuting haja lawan pian bepasan. Lamun ninya kawa nang itu bangai gelang nang sebelah kanan. Lamun ninya kawa dipacul haja sampian. Lamunnya melihat bibini yang tu takutan kaina disangkanya pian tu pariman. Laluan pian nang masih bujangan tak lupa hari ini pian ulun doakan mudahan pian banglah para rezekian. Rezeki nang didapat diberikan keberkahan. Mudahan banyak terus kaina pian tabungan. Nyaman lakas jua pian kapalaminan. Aran orang kawin bangai hari ini dasar bujuran nyaman. Nang istilah kata guringnya sudah bakawan. Jadi kita terfokus lawan jua pian ulun memadahakan. Apabila pian kawin dasar bujuran nyaman. Apabila bangai subuh dihiga ada gagapan. Lalu nang betaros kami memandihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita dah kumpulan. Jadi lawan pian nah alhamdulillah bertaan kita ucapkan nang rasa puji syukur kita kepada Tuhan karena hari ini kita dipertemukan nang hadir di sini sampian nang saruan. Kami nang tak lupa hari ini mendoakan apabila kaina bulik mudahan salamatan dan kaina pian bulik hajat dikabulakan. Dikabulakan jadi pengulun di sini melanjutkan hendak itu menyapa tapi di kalindungan. Dia tupang mobil begena berwarna habang lalu ulun menyapa lawan nang tadi ading nang pian berdua pian berdudukan nang di belakangnya asik berukuan. Ulun tadi juga Jiai lawan pian hendak memadahakan waktu tadi beisukan hanyar imbah makanan. Ulun habis ruku
dakai berukuan. Ada tadi Surya di endeki sacangkiran, tapi ulun mah ambil Pak Haji Sopan. Jadi pang ijeh rokok maarayakan, bilanya pang taniat kasini diantarakan. Lalu nang tak lupa, nah ini ijehnya mangai bujur berjalan, memberi rokok kita betah tangguhan, memberi nang di dalam atau sabung kosan. Sekalinya Pak Ai memberi nih pang rokok, ulun lihat sabung kosan. Jadi terima kasih banyak lawan sampian, dilihat nang dihiga masih nang bebungkus lih mang nang bujuran. Sekalinya di atas mangai sudah beluang. Lalu terima kasih banyak ulun ucapkan, kalau diguncang-guncang minimum dihitung sekitar 6 bilehem. Jadi terima kasih tetap kami ucapkan, doakan abang ijeh nang memberi sempurna kesini maatarakan. Mudahan amang ijeh selalu disehatakan, jua hajat pian mudahan dikabulakan. Cuman hari ini ulun nang ini mangai sebuting memadahakan, rokok kada befilter kada isa ma isa pakan. Jadi to sampurna ada nang befilter antari sabung kosan. Lalu nang lawan pian beretaan kita doakan, mudahan amang ijeh bini dua beisian. Jangan kayak gitu pian salah doakan, nang ini pang rokok nah bawa aja pian behuruf nang bujuran. Nang istilah kata nang kada bakapas kada bisa maisap amang. Lalu nang tak lupa ulun main puakan, jadi terima kasih amang ijeh lawan pian. Mudahan amang ijeh sehat setiap hari, mudahan amang ijeh selalu lancar rezeki, mudahan tukaina kawasatur haji. Halah satur haji lalu pang diai kita pulang besapaan, menyapa itu amang nang pian bedangkakan, nang pian bedangkak nang ada di Soberang. Pian juga berokok sama kayak amang, jadi amon dilihat bini sudah beisian. Karena di amang hendak mamat dehi pian, cara membedakan nang mana nang bebini, nang mana nang bujangan. Pabilanya bebini di karujut dehi, lihati haja pian. Bila nang masih bujang kaningnya pina kancang. Lalu terus kami bemadinan, jadi nang tak lupa ulun menarusakan kepada ibu bapak di sini saberetaan. Yang ada di sini kita bertemuan, jadi tunang mana pian nang hanyar datangan, silahkan bang dahulu sampian makanan. Lalu nang tak lupa kami menyapa pulang, ngarang kami madihin hanya besa sapaan, lawan ibu bapak di sini saberetaan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan, kita nang menyapa mangai pulang di Soberang. Anang tuh becadar kayaknya masih bujangan, bilanya pang bujang ulun mendoakan, mudahan jodoh ian lakas mendapatakan. Nang dihiganya pakai karudung hirang, nang karudung belilit nang muntung betokopan. Jadi kalau dilihat juga masih bujangan, nang mana masih bujang mudahan tuh jodohnya lakas mendapatakan. Lalu nang betaros kita besa sapaan kepada ibu bapak pian saberetaan, jadi amang harni pulang disapa pian, nang disapa pang pian nang hin tadi nang karudung hirang. Ujar pian tadi orangnya masih bujangan, jadi nang lawan pian ama madahakan haja. Bila pian pacar dingai sudah punya, harus baik-baik pian menjalaninya. Karena amang ini
suah aja juga muda suah tuh merasa kayak apa rasanya jaya putus cinta. Waduh. Nang itu sakitnya itu di dada istilah pangkata padih tapi kada luka karena di amang memadahakan aja pas amang diputusi pas lagi sayang-sayangnya. Lalu terus kita bermadihinan bagus aja mangai itu pengalaman pian jadi lawan pian ama madahakan aja nang aran jayai hanyar orang putus cinta nang istilah kata sakitnya di dalam dada lawas kalawasan di amang berpikir mencari pulang beesa iya tuh tak dapat di rumah mama Ripa jadi nang lawan pian memadahakan aja apabila di orang itu putus cinta dasar nang sakit benar mamang dem di dede lama kalah lawasan amang mamandemnya harau tuh kaina dede dihentamnya. baik mangai pian ujar tadi putus cinta dasar nang bujur sakit ujar nang kada luka cuman putus cinta kadede tak tambahnya untung juga tadi pian cuma sakit di dada ulun jair mangai pian kaina timbul gila gila lalu pengpulang kami bersesapaan lawan nadi Pak Haji nang datang di hadapan Pak Haji Muhyiddin beliau diberi ngaran silahkan dahulu Pak Haji itu makanan jadi lawan Haji bertaan kita doakan mudahan tuh Pak Haji selalu disehatkan hajat jua pian mudahan dikabulakan mudahan pang pian begawi para jekian di mana begana selalu dalam lindungan aja di Betaros kami memadihinan sekalinya mangai ada jua Pak Haji abahnya nang Haji Usop sidin jua ada datang jadi lawan pian jua kami doakan itu Pak Hajinya sidin hendak bolehkan jadi lawan Pak Haji mudahan tuh di jalan pian nang dalam lindungan mudahan pian selalu disehatkan segala hajat pian mudahan dikabulkan lalu nang tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini kita tak kumpulan jadi nang tak lupa mangai kita lanjutkan tadi topang sudah nang mana belum makan ujar ulun makanan lalu nang terfokus lawan acil di hadapan nang itu mengamira lawan kita di hadapan sidinnya pang mendedah mangai lawan tangan jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan ibu-ibu nang ada di Sobarang pian panjang umur bertaan sehat badan mudahan laki pian makin hari tambah sayang sehingga laki pian kada babini pulang jadi lawan ibu nang babaju hirang nang tadi di jimpul maarai lawan tangan dilihat tuh ibunya harap bener beaksian mana tulis kaning liwar kaha halusan nang istilah kata ulun mama dehi pian nang itu tulis kaning bilang nang kaya benang jadi amang udin mudahan tuh di jalan pian mangai salamatan jadi kita betaros mangai menyapa pulang menyapa tupang ibu nang maingkot anak-anak sidin lalakian bila kada anak berarti cucuk sidin nang dipingkot di tangan coba lihat sidin nang kada kalah jua Pak aksian lawan acil tadi nang baju hirang jadi tupang sidin mangai nang hari ini pakai karudung habang saking habangnya kada hendak pang kalah sidin nang di bibir jua dihabangkan jadi lawan pian ulun maumpamakan istilah tupang sidin ada nang persamaan jeung sidin dilenyapang karudungnya habang dibawa sidin saruan mau kada mau nang itu mangai ginco jua habang bertaan
jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan sehat terus pian dalam lindungan. Jadi nang tak lupa kita berlanjut pulang kepada ibu bapak nang ada di hadapan. Jadi di ai amang pulang nih menyapa lawan tadi ibu nang mengilik anak lelaki yang tentunya. Lalu di belakang di ai ada adik memakai kacamata. Ulun tuh menyapa sidinnya langsung tertawa. Mungkin lawan ulun pian betamuan dingai hanyar pertama. Nang istilah kata mamandem di dede napak di ai amang memadahakan haja. Melihat ngini amang ini katampanan melebihi pada Arjuna. Jadi bang kakak ujar nang tadi pian menyapa bak kacamata. Lihat pian si dinnya tertawa langsung amang harni marintis dalam hati kira ujar jatuh cinta. Jadi lawan pian ulun memadakan haja nang ini amang harni sudah anak beisi bu nang tentunya cuma nang dengar haber hendak bebini dua. Bila pian hakun hari ini ulun bepada nang istilah kata lamun bini menambah. Ini dingai amang sudah diizinakan lawan bini di rumah. Tidaknya pian hakun masalah jujuran kada usah pian gonde. Ulun akhir di sini nah ulun bepada duit 100 juta apang sak 2 buah. Lalu tak lupa ulun betalas pulang mesti mangai pian marayu tadi kakak nang ada di hadapan. Kalau dilihat muha mangai sudah belekian. Lalu nang tak lupa sekadar main puakan pandirnya haja amang nang ini gencang bepada 100 juta lawan nang itu mobil 2 buah diberiakan. Padahal bang di rumah hanya nang bit karbu pian beisian. Jadi lawan piana ulun memadahakan masalah pengharta kada jadi perbandingan. Nang istilah kata kada pacang menjamin bangai kebahagiaan. Jadi lawan pian ulun memadahakan apabila pian hakun tadi madu aman. Nang istilah kata ulun memadahakan kita bertiga di rumah itu juga tinggal nang lawan bini tuha bertiga kita berkumpulan. Jadi lawan pian ulun memadahakan kawin lawan amang kadada karugian. Ulun jamin 3 bulan pasti betianan. Lalu berlanjut ulun menarusakan jadi kami maduin di sini menghibur pian. Tadi ulun tak ingat nang kata-kata pian. Ujar pian tadi masalah tuh bang harta itu kada kawa menjamin kebahagiaan ujar sepian. Jadi mangai ulun hendak betatakunan lamunnya bang harta kada kawa jadi timbangan. Imbah bang tunang apa nang maulah nang nyaman. Jadi di harta amang memadah pian. Nang istilah kata apabila kita mati harta ditinggalkan. Tangaran bang duit banyak sudah di tangan. Rugi bener di bila kada bebini pulang. Lalu berlanjut ulun menarusakan kepada ibu bapak pian beretaan sesuai haja pian mangai kada sing duitan belum lagi berduit hendak bebini pulang. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan lawan ibu bapak di sini tak kumpulan kakak bak kacamata maklumi kawan ulun tadi sedikit marayu pian. Jadi lawan pian kami main puakan madihin hari ini kita bertemuan. Jadi nang tak lupa lanjut bisa pak pian. Lalu pulang menyapa lawan gitu pian nang ada di hadapan lawan tuan rumah nang dibuka palaminan tidak lain tidak bukan bangaran amang aman. Jadi terima kasih kami lawan pian tuh ya tuan rumahnya nang ada di hadapan. Jadi lawan pian kami cuma mendoakan mudahan amang aman
selalu disehatakan. Amin. Dua hajat pian mudahan dikabulakan. Awak naik haji pian tahun depan. Jadi berterus kami bermadihinan kepada ibu bapak di sini sabarataan yang ada di sini ulun mau ucapakan terfokus lawan ibu nang ada di hadapan bagusnya baju sidin mangai benyala-nyala coba lihat ikian pasti itu baju mangai lebih sejutaan lalu nang tak lupa nang lawan itu ibu di muka palaminan lalu nang mudahan selalu sehat badan jadi nang tak lupa pulang disapa pian Menyapa di ai amang nang tadi berdudukan. Bila pian berduduk hati-hati sampian. Ulun tu sabuting nang mana ku tanakan. Kalau ku tu tak kapit kau bagian berat. jadi berlanjut kami bermadihinan jadi kami madihin di sini menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan lalu nang madihin kami ucapakan sebelum kain napian nang ini bolehkan nang gesan pengantin baru alangkah nang baiknya bertaan kita doakan 40 amin insya Allah doa cepat dikabulkan jadi gesan pengantin mangai kita doakan yaitu abang Aditya dan juga ading putri pengantinnya Bangaran jadi wan pengantin pian didoakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni salawat mudahan tu pengantin pianlah berdua. Amin. Yaitu ading putri dan abang Aditya. Mudahan tu pengantin sehat setiap harinya. Dan juga pengantin dipanjangkan umurnya. Mudahan pengantin selalu bahagia. Mudahan pengantin pian tuntung pandang di dalam kehidupannya dan rohoi rahayu aminakan semua. Mudahan rezeki pengantin banyak diberi Allah Ta'ala. Mudahan tu pengantin selalu dalam lindungan di mana bagana dunia akhirat selalu bersama. jadi berterus kami bermadihinan tadi gesan pengantin sudah kami doakan jadi nih bang doa kami melanjutkan kepada ibu bapak di sini sabarataan jadi hari ini nah kita berdapatan ini nang pastinya sungai Durait Holo kita bertemuan jadi nang kampung pian hari ini kami doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi rantau karau tak salah menyembetakan mudahan kampung sini itu selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan mudahan kampung sini itu selalu aman dan masyarakatnya begawi para jekian kampung Tuhan pian diberikan keberkahan Lalu juga ulun pulang melanjutkan menyapa selanjutnya lawan ibu di Subaran. Nang pian berduduk nang paling di belakang. Ibunya hari ini memakai nang baju hirang. Menurut dia ini menurut pian. Ayah apa bang ibu menurut pendapat pian? kalau dilihat moha ada laki beisian cuman nang bujur toha tapi harap tak aksian jadi lawan ibu mudahan sehat terus kami doakan jadi nang tak lupa ulun lawan pian hanya menyapa akan hapi nang digentong anyol kapahot pian jadi nang tak lupa ulun menarusakan kami nang doakan kepada ibu bapak di sini bertaan Lalu ulun berdoa amin akan bertaan 40 nang beramin insya Allah doa kita dikabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat di salawat mudahan juga berkat di sini kita tak dapat kita panjang umur bertaan berawak sehat mudahan sehat kita sehatnya walafiat mudahan sehat kita iman bertambah kuat mudahan rezeki bertaan meningkat
segala usaha mudahan berberkat. Bila kita bulik mudahan kabul hajat, mudahan bertaan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertaan kita pulang selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi betarus kami bermadihinan, berhubung pangandinnya sudah bersilihan. Jadi nang ni kami kikiran bermadihin, mungkin hendak bertahan lawan ibu bapak di sini sabartaan. Berbanyak minta ampun, minta rela lawan pian, lebih atau kurang kami menampilkan. Mungkin sampai di sini kami bermadihinan, jadi lawan pian nah kami ucapkan. Jadi ada pantun manglih nang ni panutup kita bermadihinan. Jadi gini pantun ulun memulai akan 445 di aiku reading patah. Ada patah sabila tadi di higa kaca. Kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah, gasan pengantin baru ading putri Aditya. Bila jerujuk mangai daun jimempai, ada paikat lagi mangai dadayan kain. Pabilanya jodoh hari ini bang sampai, nah ini bang sampai menjelang hari pengantin. Apabila ada itu jarum nang patah, jangan pian disimpan cilai ke dalam pate. Bila kami madihin ada berkata salah, kami meminta maaf minta rela hari ini. Kalau pang ada ini sumur di ladang, boleh katu kaina kami menumpang mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang, kaina dilain waktu insya Allah berjumpa lagi. Bila kita itu mencuri landak, ada ai kura-kura andaknya di berumahan. Sadang ai permisi madihin kami bemandak, terbang kami bersatup suara bertahan. Lalu yang terakhir mangai kita ucapkan Assalamualaikum minta rela berataan ilahi. Kami bersatu suara bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi.